exercise 1.1 gi ko question number 3 da mana kai hai insert four rational numbers between 2 and 3 2 ga 3 ga marakta ko four rational numbers hapsal lo sine ma haning 2 ga 3 ga marakta 1 2 3 4 rational number mari iro sine ba ko ado ko na ngasai exercise number question number 2 da tawgi bada number ani gi marakta leiba rational number jagana no haragadi a plus b by 2 ne nam tamgre ko sumain tor kholaswe habadi si marakta si ani si marakta kana leiduino haragadi si gi matung ina a plus b by 2 an taw taragadi 2 plus 3 by 2 si udiam lai ko 5 by 2 tare ama tangi diam lai base ado horen si mari hapsalo ayno si di ho si hola kan di kai dawra si kai tare haidi 5 by 2 tare fraction ngak tang ngai ne ko adona si method si ho lei taragadi yam lurani khara sang ane matam jam chang ane aduna si method si tawri si ko araiba koina class 8 ta tamgi ba method ama pala ne koina class 8 ta kamai tamgi number ani say for example p by q haigera somdana ka haige r by s hairen khalasi ko si ani ji ki marakta number je kana laini haragadi mathang mathak tinjana ba makha tinjana ba to haibadi p plus r song makha ko q plus s c je khoina thaina class 8 ta tamgrabani adu koina pala ko hot kane si question na tadi amadu hojiki to holosu ya dia ba ko ado matam am lawra ne yam queen sang ani lan su lal ne bhai fraction ngak tane lan mai chance wang e ba ado na si bo se lawra ne hata horosi ko de sida khoina we have solution tharamasi solution tharamasi aduga we have kana pyramid 2 greater than 3 3 na saw en pyramid ko khoin ju khange dum khang bodi 3 na saw yenga se marak ta ino je ke marak ta leidu number je mathak makha tin china hai bane ba ko ta dai se ira ge ba 2 ire si thamage si ani ji mak si ga ni ji mak ta ko kana leidu no hari mathak ne makha ne adu thambira si si ge mathak se sida khoina makha da ke im leita bo ani khoi wakhan da kai khangi khoina wakhan da khangbam lei hai bodi si makha da 1 lei na khangi si ju si makha da 1 lei na khoina khange natra ida be wani khoina khangi ne adu horan si khola pa kan dari mathak makha hairabni na sida kana leire 2 plus 3 makha da na kana no 1 plus 1 adu itara gadi kya tare sida leise 2 ko 5 by 2 sile sida am phange ko adaman sida hai ji kana ba 4 iro habani mari habna ai khoi ji phang ma amatang phang dang hai ahum amga wali ba ko athaina amam sum tawlei di yam sang ane ba ko adon amutang da step se ani samjala su yai akhoi noina akhoi tali to ata sum amam sum hochang ge ju kem kai ba leite aduga ani ni hol su yai ba adu ai wakhan da ani ni hol pa thu ni ko maram de amam sum tawlei di boy jam chang ani yam sang ane ai haira ge sigi ani simukta ma holasi aduga moibani gi marakta ma ka holase haibadi kasulu de ko am lai ko hola kesio tu lai rese ko sigi ani simukta habne mabani hani thopire se ko si ani simukta la ka dune kana la ka duino ma si yang se phone lai ma tu na mathang makha haibani singbirasi mathal lai je tu ni som da lai sina 5 ni mathak to ko som lai je kem lai ta ba sa hai gi do kem lai ta ba jam khara 1 lai en lo bu do ko sida 1 plus sida na kana 2 sim lai som tam en hab do som da ju kana lai do no ha kana som da ju sini ji plap no ho lo se amam som taw lai jam sang ane ba ko aduna si do ho lo se ma ba ni mak ta ko is 5 by 2 ire som da lai 3 ni formula gi matu ina mathak makha ko si ani ji mak to ho se ha bani mai mathak ta 5 le re mathak ta 3 le ko 3 le makha da di kai no ma gi di kai no le se 2 le mai di kai no kem le ta ba je ko na 1 ni sim yare ko kya ta re sida 2 5 plus 2 is 7 2 plus 1 is 3 divided by 5 by 2 le re divided by sida 5 plus 3 is 8 ta re 2 plus 1 de kya ta re 3 ta re sim le ko ji masin kya phang gra
sai 2 ga 3 ga piram mani ama ani ahum question da hai sina mari ama wali ko ama wat pasidi kon hamning marak ta hapa yare si marak ta hapa su yare si marak ta su yare non hamning ba adu busum ahu bai sum hapsal lajiko adu re sida irage implies ham bai 2 se sum ibire ko moi bani marak ta la ka duni si ai long ning lo bi ai ko aina si ani marak ta lor su yare si da yare lo yai ba si last lor su ke sum kai di adu aina sum ai di aham si lor age si ani sum ta la ka duni ko sina kana laisa 7 by 3 sila laisa 5 by 2 sila laisa 8 by 3 sila laisa 3 ni moi bani marak ta la ka si mathak ko 2 plus 7 makha ta mai kem mai te 1 ni plus ma 3 ni doi tara ga di tin jana ga di ka tara 2 lai jare 7 8 9 by 4 tare sidana 7 by 3 tare sidana 5 by 2 tare sidana 8 by 3 tare low answer sida phang ya sida ama laire sida ani laire sida hum laire sida mari question number mari ha ni ko ada horen pa tha ber ni kamai tha ber ni the 4 da yaw jare ko 4 rational angka je hot pulo ras mai tha na ozana no sin tho ni 4 rational numbers kana between 2 and 3 are haraga kana hojiki 9 by 4 ne comma 7 by 3 ne comma 5 by 2 ne comma 8 by 3 ne ado sigi question ji matung ina diko satra amaga answer manak to bi ai ko ngai na hai gi sila aina si lower aina si tare ai amana si mark to lower ti mai answer manar ro adu la le have the na te ba yare ko si one si question number 3 lower si da